MWJPS के फॉर्म थाजिलकना बखंगलकले मणिपुर लेंगांगना डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR गे चेरोल अमगी मतुंगिना चही निफुगा मंगादगिना हुंपुगा मंगा फावबगी मनुंगदा लैबा हाना थाजिनख्रबा नत्रगा नौना फॉर्म थाजिनगदबा मीडिया पर्सन सिंगना DIPR गे ID कार्ड पाइद्रिबा ओइरबदे मरी लेनबा होम डिपार्टमेंट ता चतुना अथुबा मतमदा आई कार्ड फंगनबा होटनबियु हाइरे मेंसिलबा फॉर्म लौसिनबगी मतम अककनबा ओइबना मीडिया पर्सन सिंगना अथुबा मतमदा वेरिफिकेशन प्रोसेस लोइसनबिरउ हाइनसु खंगलकले पेंशन स्कीम असिगिदमक इम्फाल गे निताई पाचुथेक्ता लैबा DIPR गे न्यूज सेक्शन दगे ऑफिस आवर दा फॉर्म लौनबसु खंगलकले लोइनना मेंसिलबा फॉर्म सिंग अदु था असिगी तरा नत्रगा मसिगी ममांगदा पिसिलकनबसु चेरोल असिना मखाताना फोंदोरकले वाखल तामिनख्रे तेलौ चना सैजांग ग्राम पंचायत की तेलौ वार्ड नंबर 1 गी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉई जनरेशन स्कीम की मतंगदा लेरंबा चायनबा जॉब कार्ड होल्डर सिंह वार्ड मेंबर तेलौ विलेज डेवलपमेंट कमिटी स्टर्न यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब तेलौ वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन अमदी पब्लिक ग्रीवांसेस वेलफेयर एसोसिएशन की म्यूट सिंह तेलौ विलेज डेवलपमेंट कमिटी की ऑफिस ता पुन्ना फमिनदुना वाखल तामिनकी हाइरे DSO सिंगना रेशन कार्ड रिन्यू तौबियु रंजन लमदम असिदा लैरिबा मियामना आधार कार्ड लिंक तौदबदगी वैलिड ओइबा रेशन कार्ड पाइदबना मरम ओइदुना फंगफम थोकपा चेंग हवाइना सिंगबा फंगदबगी वाफम सिंग लैरे हाइबा खंगलै मसीना मरम ओइदुना बेनिफिशियरी सिंगना फंगफम थोकपा सिंग अदु फंगदबदगी वाथोक ओइरकलिबा असि ऑनलाइन डेटाबेस की खुथांगदा EPDS RCMA तौगदबनी हाइना KFNPD की डायरेक्टर रंजन युमनामना थादोरकपा चेरोल अमदा फोंदोरकले चेरोल असिना मखाताना फोंदोरकपदा हिरम असिगा मरी लेनना बेनिफिशियरी सिंगना सुंगसोय सोइदना थागी फंगफम थोकपा साखथुंग सिंग फंगनबगीदमक DSO सिंगना रेशन कार्ड सिंग रिन्यूअल तौबिनबा फोंदोरकले COVID-19 मरम ओइदुना नापसागी मखादा लैबा बेनिफिशियरी अमदे रेशन कार्ड होल्डर सिंगे आधार कार्ड लिंक तौदबा अदु मथौ ताबा खोंथांग सिंग DSO ना लौखतुना अमुखन हानगुमना खुदोंग चाबसिंग फंगनबा सिनबिनबसु अपील तौरकले कोरोना की चैथेंग मरक्ता करांगी खुंजा सिंगदे फुमदीना कोइसिनदुना अवाबा अममुक मायोकनगदौरे कोरोना की अवाबा चैथेंग मरक्सिदा करांगी मियामदी अवाबगी मथक्ता कुम खुदिंगी साइथोकलगा लैबा अताउबा फुमदी सिंगना कोइसिलगा लैबगी मतम अमुक लाकपना इसिंग लंबी थिंगलगनी खनबदा करांगी मियामना मिपाइबा पोकलगा लहौरे हौजिक फाउबा कोविड पॉजिटिव लैतबा तांगलब मफम अमा ओइरिबा इसिंगना कोइसिलगा लैरिबा थांगा केंद्रगी मनुंग चन्ना लैबा करांगी ओइना करमना कोरोनादगी ngakthoklaga लैरखिबनो अमदे करम्बा पुंसी महिंगदा लैरिबगी हाइबगी मतंगदा पाउसी असिना मफम अदुदा हक्थेंगना चतुना यंगसिनखि माइकई खुदिंगदा इसिंगना कोइसिलगा लैरिबा करांग सुमनगी मी 3,500 रोम खुंदादुना लैबा मफम अमने मफम असिदा कोरोनागी अहानबा वेबदा मी खरा पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबदगी कोविड टास्क फोर्स कमिटीना अकनबा सेक्शन थरांग लखुतुना लाखिबन हंदकी सेकेंड वेबसिददी लाइबक फबदगी हौजिक फाउबा पॉजिटिव ओइबा मी लैतबा मफम अमा ओइरे कोरोना की चैथेंग फंगदबा मफम अमा ओइरबसु कुम खुदिंगी नेचुरल ओइना ताउबा चाइथोकलगा लैरंबा फुमदी सिंग असिना कोइसिलकपा मतम अमा हेक हेक लाइ मसिना करांगी चथोक चसिन तौरिबा इसिंग लंबी पुमनमक थिंगबना चथोक चसिन यादबना खुदोंग थीबा कया सही कया असि अदुमक थेंगरगा लागले कुमसी सही गिसु हौजिक मतमदु लागले मरम अदुना कोरोना की अवाब चैरक असिदा हेना अवाब चैथेंग फंगलगनी हाइना करांगी मियामना मिपाइनबगा लोइनना फंबुंगना लेहौरे हिरम असिगा मरी लेनना करांग आइलैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजर हाउबिजम गीता जैन हाइके करांगी अतोप लंबी थोंग लैतबना मरम ओइरगा कुमगी ओइना थोरकपा था तरुक अमा इसिंग लंबी थिंगबा अमदे था तरुक अमना लंबी असि हांगबगी मौंग असि थेंगरगा लाकपने फुमदीना कोइसनखिबदगी इसिंग लंबी असि थिंगखिबना मरम ओइरगा अना अयेक कनबा ngमखिदबा कया अमसु थोखरबने तंगाई फदना अना अयेक अमदि चत्तबा यादबा थबकसिंग यावरकपदा फुमदी सिंग असि तकथोकलगा चत्नबा होटनै मदुसु अराइबा नते अदुकी मतिक अवाबा थेंगनै करांगदगी चत्पा याबा हिथांगफमसिंग थांगा हुइरेम चिंजिंग ममांग सेंद्रा फुबाला निंगथौखोंग मयांग इम्फाल अमदि चिंथी हारिबा इसिंग लंबी सिंग असि लोकताक खोंगबानगा नकनबा मफम ओय लंबी सिंग असिदा चत्पा मतमदसु लांग थाकपना मरम ओइरगा मोटर बोट थौबसिंग अदुकी मतिक अवाबा थेंगनै मफम असिगी मीसिंगना थकनबा इसिंग असि पाट असिदगी सिजिनरी मसिसु अमुक एलुम हाइदुना थमलगा सिजिनरीबने अदुबु लोकताकता चलाइरिबा इंजिन पानबा बोटसिंगी थाउथीसिंगनसु पाट असिदा मोसिनबगी अमदि हक्सांगदा सोखनिंगाई ओइबा मरम अमसु ओइरि मणिपुर की इतिहास नैनबदा लोकताक पाट याउदबा यारोय अरुबा लाइफम कया अमसु लैरिबने असिगुम्बा टूरिस्ट की मिजेंगफम अमदि इतिहास का सागोनरगा लैरकलबा मफम असिगी मियामना थेंगनरिबा अवाबासिंग असि गवर्नमेंटना यंगसिनबिदना
usinadana lakle covid ki akanba saitheng maraksida mafam asigi misingna nga pharaga hingba natana atopa hingnabagi lambi leite corona gi awaba maraksida free corona zone ni haina leiba taragasu chanaba polamsing amade atai nongmagi changdaba yadaba polamsing kadaidagi puraklaga chagani amade hingani haibasigi wakhalna kokta khut haplaga leinari nga faraga atopa mafamsingda yolaga hingliba punsi marel asida ngami singna nga yonphamsu leitabana karamna sanglaba matamsi leigane corona gi awapagi mathakta tha taruk ama lambi phunjinkiba tha taruk amana lambi hangliba isingtana koisinba mafam asigidamak hana mangjangona changdaba yadaba polamsing tungsilaga thambagi senthoksu leitabana adugi matik wana leide hauzik karangi oina vaccination gi program PIC da kanna jathari mafam asigi oina akhanaba covid task force committee amade club ke mi singna covid leitanaba numit khudingi mitop changlakpa check tawi amade mi punna leibasing tansinba amade atai hiram singda yangsilaga matungdasu covid leitanaba kanna honare ngaksen gi thawrang sing asigi mathakta committee asina tawriba thabak asida covid leitanaba SP DC amade CMO singna su kanna mijeng changbiyo anganwadi center sing upgrade tawbagi mingda lupa koti kaya kaithokrabra haibagi chingnaba leire irabot okram henry na telaba matam kharagi manungda social welfare ki minister oidingaida state asida leiriba angalwadi center sing upgrade tawnabagi mingda yamlaba lupa koti kaya gi senpham kaithokrabra haibagi chingnaba leire haina wangkhai assembly constituency gi MLA yumkham irabot na hangi minister asigi mathakta maral si krai ngasi MLA irabot na social welfare gi director NG Uttamga loinana wangkhai assembly constituency gi manungda upgradation tawbagi list yauraba angalwadi center khara upgrade tawrabra tawdribra haibagi matangda yangsinkre adubu upgrade tawbagi list yauraba center sing adu upgrade tawramdaba amasung center sing adubu chalairiba misingnasu karigumba upgrade tawbagi matangda sel kaithoktaba haibagi wafamsu amata khanglamdre hairi ngasigi yangsin khongchat aduga mari leinana irabot na haiki o henry na matam khara social welfare gi minister oibaduda wangkhai esigi oina 2020-21 gi angalwadi upgradation gi work program semduna angalwadi center tara upgradation tawbagi mingda yamlaba senpham sing kaithoklamle amasung ing 2020-21 gi SC asigi nauna angalwadi center taraga mari sabagi work program da yamlaba senpham sing kaithokhrabra haibagi chingnaba leire o henry na minister matam khara oiramba duda hana mamangda social welfare gi minister oiramba singna tawramdaba thabak ama oina mahakna charge puramba corporation gi makhada leiba register cooperative society gi makhada leiba engineering department oiriba TP technical and promotional cell hill 1 gi makhada angalwadi center lisingama upgradation tawnabagi haukiba chahi 2020 gi october 10 ga marida administrative approval amasung expenditure sanction lauramki angalwadi center ama upgradation tawbagi senpham asi lupa lakh ani ne punna angalwadi center lisingama adugi upgradation tawbada changadaba senpham asi lupa koti kunne aduga ing 2020-21 gi oina angalwadi center nauna sana bagi mingda center amada lupa lakh mariga lising yangkhai rom changduna punna nauna sagadaba center lising amagi senpham koti nifuga manga rom ni haina irabot na phongdokhi mahak na hai ing 2020-21 gi oina okram henry gi matamda angalwadi center lising ama upgradation tawba amasung angalwadi center lising ama na nauna sana bagi senpham work program semduna thabak paikhat pahuramki masigi manungda wangkhai esigi oina center tara upgradation tawba amasung center tara ga marina nauna sabagi program da haplamki wangkhai esigi oina upgradation tawgani haina sel di kaithokraga upgradation tawramdaba asi atai state asigi constituency singi angalwadi center singda tawramlagani haibagi yamna chawna thajaba leire wangkhai esigi oina anauba angalwadi center sembaga mari leinana center taraga manga khangatli center amada lupa lakh mari ga lising yangkhai oigadaba program asigi oina ahanba phase gi senphamsu lokthokre haiba wafam lakle wathok asi yengsinduna achum aran miyam mangda puthokane aranba tawba sangi mathakta ain gi oiba charak phanghanaba honagani hainasu BJP gi MLA irabo na phongdokhi ngasi yangsinba chatpagi khongset aduda saruk yakiba social welfare department ke director NG Uttamna hai wangkhai SC MLA na haurakpagi matungina ngasi yangsinbagi khongset aduda mahaksu saruk yabane wangkhai SC oina punna angalwadi center taragi upgrade tawnabani haiduna register cooperative society gi TP cell na implementing agency oibane program asigi damak senpham lokthokre natraga lokthokti haiba wafamdi TP cell dagi sabsaba report ama phanglaba matungda haiba ngamgani haina director social welfare Uttamna phongdokhi